Iyi nyubako mubona yitwa Zaria Kigari, yubatswe na Maziya, yatwaye miliyoni 25 z'amadolari. Yubatswe hafi ya stade Amahoro hariya i Remera. Nyuma yo kugaragaza ubushake bwo kubaka ibikorwa remezo bigamije guteza imbere igihugu, muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yahaye Nshya ubutaka bungana na hegitari 2 buherereye mu mudugudu w'Amahoro, akagari ka Rukiri ya kabiri, umurenge wa Remera, akarere ka Gasabo, umujyi wa Kigari. Ni ubutaka yahawe ku mpamvu zihariye z'inyungu z'igihugu zigamije kwihutisha iterambere. N'umuntu wari ufite ubushake akimara guhabwa ubutaka ntiyatindijemo, ahubwo yahise atangira umushinga wo kubaka Zaria Kigari. Zaria Kigari bikomoka ku gace ka Zaria muri Nigeria, ahakuriye uyu mushoramari Nshya ufite n'ubwenegihugu bwa Canada, wamenyekanye cyane muri shampiyona ya basketball muri Amerika, akaba yaranabaye perezida wa Toronto. Iki gikorwa remezo Zaria Kigari cyagenewe ibikorwa bya siporo, umuco n'imyidagaduro. Ino nzu yamaze kuzura itwaye miliyoni 25 z'amadolari, ayo ni asaga miliyari 36 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse hari itegurwa kwita ku mugaragaro. Ni inyubako igizwe n'ibice bitandukanye birimo hoteli ifite ibyumba 80 na za restaurant, aho gufatira amafunguro n'ibinyobwa. Hejuru ku gisenge bafitemo gym, aho gukorera studio y'ibiganiro. Muri ino nyubako hari kandi ikibuga kiberamo imikino itandukanye, iserukiramuco, ibitaramo, isoko n'ibindi bikorwa. Irimo kandi iguriro rinini rizafasha abayituriye kubona ibyo bakeneye kimwe n'abashyitsi. Imirimo yo kubaka Zaria Kigari yatangijwe muri Kanama 2023 na Perezida Paul Kagame na Nshya. Umuyobozi ushinzwe isura y'ikigo n'ibikorwa bya Zaria Rwanda aherutse gutangaza ko iki gikorwa remezo gishya ari imbera byose ya siporo, kwakira abantu, umuco ndetse n'ibirori cyangwa imyidagaduro. Yavuze ko kandi ko bafite ahantu mbera byombi bashobora kwakira abantu benshi, kuko abantu barenga 5,000 bashobora kuhahurira hano. Akabari ka siporo gashobora kwakira abarenga 200 cyangwa 300 bicaye neza. Ikibuga cya basketball ariko hantu mbera byombi hashobora kwakira naho abantu benshi cyane bishoboka. Uyu muyobozi yavuze ko kujya muri Zaria umuntu aba agiye ahantu ashobora kubonera ibintu byinshi icyarimwe,
yaba gukina basketball cyangwa umupira w'amaguru, kureba umupira mu kabari, kuruhuka, ndetse ko nunaniwe hoteli yabo ifite aho ushobora kuruhukira. Yavuze ko mu kubaka inyubako abarenga 700 bari bafitemo akazi gahoraho, aho 30% muri bo bari abagore. Hari kandi abarenga 3,000 bari bafitemo ibiraka. Amafaranga agera kuri miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda yagiye muri abo bakozi, yagize uruhare mu bukungu bw'igihugu. Ikindi kandi kuri iyi nyubako niho hahoze hoteli Amahoro mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahabaga bamwe mu bari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye barimo General Romeo. Umuyobozi yakomeje kuvuga ko 90% y'ibyubatse inyubako ari ibikoresho byo mu Rwanda, 10 gusa ari byo byavuye hanze y'u Rwanda. Avuga ko uwo nawo ari umwihariko mwiza w'iki gikorwa remezo. Reka amashimwe mwese twabonye muri kino kiganiro. Nitwaga Niyo Cedric. Abashaka kujya gusura Zaria Cult, twavuze ko iherereye mu murenge wa Remera hafi na Stade Amahoro mu mujyi wa Kigari. Imana ikomeze kubarinda.